gatatu mwaka wa 2023 Chinsa Isano na Ibere litukolia la Amisi na gukwanira mwancho murigireria bwigata Kisii Ndizi TV baire buya chinga kibune cia sogenda takoba go kwenekenga kwa bwatire meroberia itokorwa kete goikera chinga kibune chigo kwaligania a century abeno nyale koba gusanga amona inche Amayia Chinsa Isano Ibere nganyale koba gwateka century yo bwenge nyora aboigo mwancho murigireria a se Amayia na bokunyara koba gokuya bwate goitera se emitandao ya Facebook Ndizi TV News Digital na gwetera sensemo area ya YouTube buna Ndizi TV News iretera nagoro kwa Josephat Amisi no lito kunyara kwa batuko bwatera nere gwetera somonwa gwemanyereri gakoro kwa Joshua Auta ngorya nande aseke kagitari getambe rito nyara kwa batuko sanga amonaye century ubwenge nganyare kwa bagawateka Namange agenrete boigo inyoranga wiki ye omuraibense Dr. William Ruto na nyarakoba gago koretaro ya bene me county ya Kisii litkoliange boigo nigo omurayo ibense agenrete kobago se abuge akagere goikirana me county ya Nyamira elinda nyarakoba goikirania emerobiri ya magendro lakini nyoranga litkolia lero nigo omuraibense William Ruto ale ase county Nyandaru asagenrete kobago goikirania emerobiri au ya magendro elikwene kiabuna serikali ya Kenya kwanza yanyale koba gegwikirani chira au yanyale koba gekoriera aba Kenya togo chaka kurwa ase county ya Nyamira omo deputy county commissioner bwa semo ya Nyamira South Florence Obunga nigo agokeire egetambo kero kia banyanyimbo ase county ya Nyamira banyale koba koimokia na kwene kibuna banyale koba okora ubonyabi bwa marwali atancheire gakwana kurwa ase getaseni kia banyanyimbo kia Nyamira nigo Florence anyale koba gotebanga ngwetera asoko bwatera na okuya kurwa asaba menyi bensemi ya Amayia na boigo bwa matobyo banyale koba korekana gatia menyi abo amona abanyanyimbo abanyareko bakwirera akobeka abakagerwa abo bonia bwamaru yatanchiri byara nabo igo kwenekia gosekurwa ekurate ya entindi buna anene obisiane chikobege kwenekia buna obunyami bwanyareko bokogendera nabo igo gotugutera ale obonia bwamarua ande onse yatanchiri ase ensemo eyumosaki oituba mangana Amayia kure county ya Nyamira nigagenda tukobako yabwatia nabo igo ngotware ase enchire obuikera no guchichiza chamagoro kulende boni katika ngotorre ayagendrete anena sensemeyo ya Nyamira. Madam Obunga Florence, the Deputy County Commissioner Nyamira South. Jana usiku tulifanya operation ya pombe kwa area ya Nyamira Division, West Mugrango location, Bomabacho sublocation, Monga Village. Tulipata ujumbe kutoka kwa wananchi ya kwamba kulikuwa na mtu mwenye alikuwa anapika pombe. So acting on that intelligence tulipanga operation nzuri na tukaenda huko usiku saa 9. Tulipata pombe 85 liters of changa. Pia tukapata 640 liters of kangara. Na pia tulimwaga 960 liters of kangara. Pia tulichukua apparatus ya kufanya hiyo distillation apparatus tulipata katika hiyo boma. Pia ningependa kuongezea ya kwamba huyu mama Lilian ameshikwa mara nyingi sana. Tutatafuta zile files zake za zamani tuongezee ili hii kesi iwe na uzito kabisa. La sivyo ningependa kushukuru wananchi wetu na sana sana police officers wetu. Kwa vile hii operation tulianza kitu saa 2 usiku. Tulikuwa tumetuma askari wafanye wrecking, alafu tukaingia baadaye saa 9 ya usiku. It was very successful and I want to appreciate our officers. Omosaki oitoa mangana Amayia Steven Ndemo no agenda tokobaga gwake kambi me county ya Nyamira gotobwatire roboti orwa senchira yobo ikirano tokwirana me county ya Kisii omorobule bwokwena na maigerio ochiase abaremi kuruchi constituency chonsi kienda me county ya Kisii ni gwagendrete ase skuru yebamura ya Kisii anena mageria yoni garengete koenekia buna abaremi banyare ko bagutwaro basemi ubuya elio koenekia buna anene liga saliabo lianyare ko ba ligoikirana senchira elio boikirano.
Tumetayarisha maonyesho ya kilimo ambayo tunaita Kisii Farmers Expo. Itafanyika leo siku moja kuanzia mwendo wa saa 2 hadi mwendo wa saa 9. Lengo kuu la hii expo ni kuhamasisha wakulima kuhusu mambo ya how to better mitigate the risks in the agri-space na how to better also commercialize the agri-space industry, na also to create those linkages between the producers, the service providers and the farmers. So we have over 30 companies that are participating today. They will be the ones who will be taking the farmers through the training. Each training is 30 minutes. Once they're done with one company, they go to another company as they go through the whole day. Yes. Mnapotangamana na wakulima ili kufanya kongamano kama hili, labda wakulima huwa wanasema changamoto ambazo zinawakumba ni kama? So changamoto ambayo wakulima huwa wanakuwa nayo sana sana unakuta ni ile information ambayo wataalamu wako nayo na ile information wakulima wako nayo huwa haiambatani. So tunaleta wataalamu kutoka Nairobi, kutoka wengine Nakuru, ili waweze kupatia wakulima hiyo information. Kuna ile access to financing ya ukulima sana sana pia inakuwa challenge. Sasa hiyo ndio baadhi ya mambo tunajaribu kutatua leo. Omuroberio oyu bokwena na amorokerigo mwancho murigiranigo onyareko bagokoboreta amo abarimi gwetania chiribu Ibere lyo kwenekia buna banyareko bakoire bitambo kero byekerero elinde banyareko bagotinya anene sector yoburemi nonyana bogatia abarimi banyareko bagoikerana ase skuru y'abamure ya Kisii nigo banyareko bakorokia ogosemeria kwa bangambachiko bagokonyeka na magerio ayara nyareko bagakwena na litko lya rero kobwatekana chikampani aichanya tokoba chikwe kamo echio chikwene kiabuna chanyere koba chigosira oburemi mense ya Kenya. Twa Samuel Ugutu natoka wilaya ya Gucha na ward naitwa Tendere Bochi na mimi nimejiunga kuwa mmoja wa wakulima ambao watapata mafunzo siku ya leo ili tukaweze kuimaliza na kuleta mazao mengi katika vijiji vyetu. Kwa hivyo nimefurahia kualikwa kuwa mmoja wa wakulima ambao watafaidika siku ya leo. Mimi ni mkulima tena, ni mwalimu wa somo la kilimo. Hasa najihusisha na mambo ya ufugaji wa nyuki na kuku wa mayai. Tumefurahia kuwa hapa siku ya leo for this agricultural expo. We believe that we are going to get linkages with the various companies, especially when we are talking about farm inputs. Our area here, we have a problem with farm inputs, and then we have a problem with the extension services. Wale ambao ni walimu ambao wanafundisha wakulima si wengi, na wafikii wale wakulima vijiji ndio waweze kuwafundisha mambo ya ukulima. Mimi ni mkulima wa ndizi. Nimekuja hapa siku ya leo ili nipate mafundisho zaidi kuliko nikirudi nyumbani nieneza injili huko ili tukreate self employment na tuchue ukulima maana yake ni nini. Togotikana nayo omuraibwense Daktari William Ruto nigatebire serikali ya Kenya kwanza ni chikobe kwene kiebuna nyarire kobage kurwania esegi yobokurumi obwanyare kobokoira emeri anena chi sector ao chi serikali ukona litkori igoro kurwa sesemo ya Rungai nigo Ruto biganyare kobaga kobori abakenya banyare kobaga kubwatira na serikali ya Kenya kwanza elio kwene kiebuna banyarire kobaba ko ubwatesia serikali na kero kende kwene kiebuna bari bagenderete obuno bokurumi ase chiabisi a cha serikali banyarire koba bakobe kwa abiara niga yakoneta litko igoro anene ase ensemo elia ya Rungai. Tumekubaliana ya kwamba lazima tupange ajira ya vijana wa taifa letu la Kenya. Najua mumesema hapa ya kwamba kuna ufisadi pale kwa kuajiri wale wafanyikazi wachache ambao wanapatikana. Walimu saa zingine kuna maneno, kule polisi kuna maneno, kule jeshi kuna maneno. Mimi nataka niwahakikishie hivi, mambo ya ufisadi lazima tumalize katika taifa letu la Kenya. Na inachukua watu wawili ili ufisadi utimie. Yule wa kuchukua na yule wa kutoa. Tusiwe ni wa kuchochea ufisadi. Kwa sababu mara nyingi hata wale askari pia wanakuwa tempted. Mtu anamwambia si unifanyia kampango hivi niko na nusu milioni mahali fulani. Sasa naye ule anachanganyikiwa, pengine ako na loan mahali fulani. Sasa ufisadi inaharibika.
So mimi nitakaza kamba kwa wafanyikazi wa serikali, lakini hata na nyinyi wananchi mkaze kamba upande wenu, kwa sababu ukiruhusu jirani yako aendeshe ufisadi atakosesha nafasi ya mtoto wako. Wacha watoto wote waende katika interview, yule mwenye bora kuliko mwenzake apite, wale wengine tuko na mpango ya mbadala. Biamono sano murai wense boigo litko lialengana tika koba kingote bianigo alense melia centra segende tokoba gago ikirania emerobili ya magendero agati ya boko igora chipara chuche nyale koba chikoba asencherembe asemia kanyale koba igweta ensemeyo iya centro togoska moto gwetania abana chimi sano abanyale tokoba bagokonyeka no morobeli yo kunyara koba gogosirwa amone ebengi ya Equity morobeli manyekanete buna elim scholarship na ibogo na boigo wings to fly nigo litko lia rero bagende tokoba bakonyora amaigerio ao kurwa ase ensemo gose kurwa ase chikaunti chiri cha Busia na Bungoma gaukwana kurwa ase ensemo eyo omotenenelibwa ebengi ya Equity rosagero Western Os Kamasinde nigo aborire abana banyareko bakwene kiabuna bagendere na maskani na bagokora omukia ase chisemi cyabo elinde bachiko bagweko nyasa matuko abo alemotwe. Oh yes. The program has been beneficial to many individuals. To date, we are talking of 55,000 individuals across the world who have benefited from the Wings to Fly program and the Equity Leadership program. We come to celebrate the skills and the successes of our students in this sitting. For students, we always aim to mentor them with our partners, to coach and to actually make them better leaders for now and in the future. I really like to appreciate the Equity Group and other partners who are really engaging in this program. They have really opened the doors for us, and we are glad that you are now proceeding. Tokoska motwe ekiombe kia borokia kia nate nigo bono kia gosereiria serikali buna aborokia butibali gochikoba bako makia amatemu amanene yo mwako yo anek bagokwana korwa sensemo ya Nandi Hills boigo bakoragwa amono omunyakerego Patrick Munuwe nigo batebire ayanko batekana na aborokia abogotakanwa anene chibesa usenibo yabo banyalete ko bako makeria amatemu amanene yo mwaka onyalete ko bagogwita nonya nabo nigo banyalete ko kwena ne serikali chiwiki Ibere rinde banyaleko bakwene kiabuna banyaleko bako bwato kachibesa echo cha saboroke abanyaleko bako makia amatemu amanene umakonyaleko bakagwita. The teachers will not be paid in the next 2 weeks. Those who invigilated the exam in 2022, we are not ready to invigilate any exam this year, 2023. Yes. That is it. Because these people is like wametuzoea. Don't want to interfere with what we have done as far as recruiting teachers to Kenya National Union of Teachers. So it is the responsibility of the unions to be able to assist those teachers so that instead of, for example, teachers that started duty, not going to duty, instead of us interdicting the teacher can be assisted to be rehabilitated so that can go back to class. Tokoska mote wekera ase county ya Trans Nzoia somo gavana bwe county eyo George na tembea nyari kobaga weso kena gutugutera ale chingwana chikonyara koba chigokwanwa amona bana siasa abune county eyo ya Trans Nzoia ne chikoba agekobaganwa gagokwana amona bamenye be county eyo nigo na tembea boigo anyari kobaga gotebanga chingwana echo nigo chira chikoba chikoirera amaberera manene na boigo koleta ogwatanekana okonene gatia bamenyi abube county eyo abanyareko bakomenya no murembe ashinga chintambe cyanyareko bachigoeta. Hii mimi yetu kubali. Let me tell you bwana, as long as I'm governor mimi tatita hili paka bwana. Hii bwana kuna hiyo. Bwana hiyo. Mimi sikatai mtu kupata county, but the Trans Nzoia is not available for splitting. Enda undia huko, lakini yetu hii
Yo mjadala kwa naye kule Bungoma but Trans-Nzoia, we don't want that nonsense here. Sasa nikiongea hivyo napata mwingine hata akuli ugali tunatembea naongea vibaya. Unaongea vibaya namna gani? Wewe kama uko na matatizo na Trans-Nzoia, ni wewe unahama polepole na kuenda. Tuguskamo tumwancho murigiria abanyanyimbo ase para enene ya isebania gochia migori nigo bono banyareko babakobeka biara enyasori yisaine shilingi emilioni eyemo anene ase obonya bibanyareko babagokora asensemo iywe mambia ya rero bagokwana amane chinyumba cyuburaria nigo omukomanda w'abanyanyimbo asensemiyo ya migori Peter Kimani anyareko bagoteba nigo obono banyareko kwenekia buna egari yanyarituko bagikubuguria enyasore yo nigo yarenge yo monto obene no nabo nigo Kimani anyareko bagwakera abamenyi benseme yingambia muno asikeri batebirenga na banyarako bagwesokia na bwaka roboti gochesa abanyanyimbo elinde abantu banyarako bakobeko biara amane nyasore ibo igo niganyareko bagakura ekura tentindi gochia asebonde bonsi bali bagenete ko bakone na gosimeka enyasore asenseme yo asate bire bune serikali ne chikonyarako beko baimekaria lichiko wose egatamboro kelichiko keregatindi mono. Kama ndio na shika hizi tu kwa plate. The officers advanced and inspected the cargo. They were able to find a total of 8 bags, whereby on further inspection they were able to identify the cargo as cannabis sativa, that is bangi. They took charge and took over the items, the total of 8 bags, which thereafter they were able to bring them to this headquarters for further investigations and safe custody. I want to warn those who are doing this activity of trafficking, especially illicit brews and cargo across the border. We are on their toes and we shall not rest until we ensure that all this is put to a stop. Nakorwa ase county ya Kajiado asomorobilio bokwena na amagilio gochia ase abaralia bechi nyumba chuburali agendrete asensemo eyekerenga ekenene kia magilia ino kwenekia abuna abarali banyale ko bagosemigwa igoro ya mangana anyale to kobaga korenga ogonchorelia akwelire bagukwana kurwa sensemeyo abateneri bomorobilio nigo batebirekera amagilia anyale ko baga kwena no gochia sabarali nigaranyale ko wikera abantu abange wetera sabaralia bo anene wetera sichinyumba chiabo chobaralia ao. What we are also seeing coming with the urban and the peri-urban communities, we have problems in the informal setups with waste management and all that, and I think this is a very smart forum to have those issues discussed and solutions found. Kwa hivyo siku ya leo tunawashukuru sana Aline kwa sababu wameweza kutuunganisha pamoja, wakaleta waandishi wa habari hapa, waandishi almost kama 50 wako hapa wakija kusoma mambo kuhusu hali ya anga. Na ni wakati wetu sasa sisi kama waandishi wa habari kwenda kuandika stories ambazo zitakuwa zinafanya push kwa serikali ndio waweze kuimplement policies ambazo zimetengenezwa. Wika imeye bunge enene kurwa emambi wikiro mugasobono nigo komiti ye bunge enene lietenete oburendi mense ya Kenya egendrete ko bage komwenenkia anene omwaziri boburendi bwaime Kithure Kindiki igoro ye bitambo kire serikali enyale ko bekwira kwenekeria abakenya oburendi ibwabo nonye nabo nigo omwaziri Kithure Kindiki enyale ko baga kwegerera serikali nagoteba buna ebitambo kiro mbiro enyale ko bage koira nabo igo kwenekeria abakenya oburendi ibwabo. We shall eliminate the roadblocks because that is the presidential directive. We have to
respect it and will comply. It's also in the interest of the country because roadblocks are an old way of security management. Many countries, including countries younger than Kenya, in many ways, do not have roadblocks anymore, even on the African continent. As I have said, the policy is that roadblocks should only be mounted first with the approval of the police headquarters, and secondly, there must be a need for that roadblock. And as soon as that need is achieved, the roadblock is dismantled. I would not want to dispute what Mheshimiwa Gitari has said, and I think the Honorable Naomi. But I would want also to bring to the attention of the committee, Honorable Chair, that Mwanchu murigereria bwegeta seni Ndizi TV ingati yaria mange togende tukabatu kwariganira kurwa semesa ito ya mayo mugaso obono tugangireria bageri gwakaranga mbia mana soko eneke konyera ko bagukubwatia emero video yeito gwetera segeta seni Ndizi TV na boigo gwetera semitandao yeito ya Facebook Ndizi TV News Digital na boigo gwetera asense media YouTube Ndizi TV News ngomera ntore amona ande Chinsa ikomikia pono mogoroba rinto nyara ko batokumanyania amange inganyarire ko bagagwatekana wikira uno to omwerio bwa mangana mayiri nyara kobaga kwenekia buna chibicha amonelio giria gochera senchera yobo ikiranu igakoro kwa bigari yanchamilitira negoro kwa Josephat Amisi nakoganeirie oborigererio buya bwemeroberio yegeta seni Ndizi TV etigarete omugasobono. Ndizi TV, ubwansu bw'omu Gusii.